Laju-laju perahu, laju-laju sekali ke Surabaya. Biarpun lupa kain dan baju, asal jangan kepada saya. Kepiting menjepit kerang, kerang dijepit gelombang batu, pasang kuping dia serang. Nih, kenalin si Jampang jago nomor 1.
kan begini. Sudahlah nasib anak Betawi, jadi tetamu di rumah sendiri. Ayo, kok tangannya mana? Jakarta, kotaku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jarang kita dimusuhin banyak orang.